Martin Vargay fúile agus fàilte de bheirás neo bit a rush of Calderain in G, neo bhónji, fàilte. Smí sé droi, smí stúdiche na seachgan na Gàidhlig, agus gachwa bí mi Calderain sa léir a híte. Agus is a léir a híte seo bí sin a déanamh emigrúd le cànain agus cultúr na Gàidhlig. Agus in dú sé lá lé sáirichte a haun. An rá is aca bhúile gur é lá na léinetí Gàidhlig a haun. Agus halas man feicsib, man glúis mi a microphone acam. Siál! Sin a léine acamsa ha gra shiraf, no giraffe. Agus ha mi dachas go bhfuil léinetí cuid acamse cuideachd in dú. Nisha mar as avish bí sin a cúr féim mór in a chat. Mar sin Héiricibh gan a chat, agus ein sibh gain cafil sibh, agus sin scíran, no jim balla a sabil sibh. A mi fiach mi sùil a chumel in a chat, agus uadan in himi go bhfuil differ scolchin, agus differ chlasig in China stay vanún áte, agus fe ma sin eichgin. Agus atsa ha sin a fihib son sin, Jamie Yain Bláthug. Stillums vi táisgli jo bláthug. Agus vi brian mina Gàidhlig cuideachd. Agus atsa si vis a chat Cuiridh gan stay. Stoch mi cúnacibh gro sin a gra in J go bhfuil Gàidhlig na páirt jin Cheilteach Cheilteach a thuh cànain. Agus ha da thuh in an Cheilteach sin. Calderaine ha Gàidhlig na héireann agus Gàidhlig Éilean Bhannain. Vis na gra sin in J. Ach Cornioin aha it thuh ille an Cheilteach sin, well ha Cuiridh an cànain a bhríneasit as a Chumri, ha Cornish an cànain a bhríneasit as a Chorn an sasain, agus cuideachd Breitanish, agus siad an cànain a bhríneasit an sa Bhreitin Vík, an san Rang, agus ha cumasal gaibh san cacha chéile a thuig sin, nach sin éitineach. Abairt carachin cànain. Ach, atsa ha sinne a fihib in seo, Jamie Yain Bláthug big a dhéanamh. A bheir sibh iolach ar an òran, ceann, gúin, glúin, cas. Ha mi cínseach go bhfuil, nes a chaile mór an rúm acam sa seo, ach stoch bhfuil bacon a bharach rúm acam se. An fiach sin éad a drás na héim, dé hacin, ha? Ceann, gúin, glúin, cas, Ceann, glúin, cas, agus sùil, gwasan, bíal agus strán. Ceann, glúin, cas. Hanna sin syr a bhíanamh nar a hawn na do huia ag Bhòrd. Ach, fiach sin a díostéir, stocha bicin is luamh. Un, ga, trí, céir, ceann, glúin, cas. Ceann, glúin, cas, agus sùil, gwasan, bíal agus strán. Ceann, glúin, cas. You mean on this way? Un, ga, trí, céir. Ceann, glúin, cas. Ceann, glúin, cas, agus sùil, gwasan, bíal agus strán. Ceann, glúin, cas. Ha mi híad a bheith an blá, ha mi dachas a go sír se cuideachd, agus go sibh déisial san bicin Gàidhlig ionnsachadh. Is sé gachla bí sin na ionnsachadh abairt úd a ha uabhasach furiste a chleachcaigh. Agus ag an am seo inamh líana, súla mi go bí an abairt seo go háirí fricreach leis go bhfuil go maith geabhratal a mui. Smar sin ma ha I ferach gin uabhasach fuar, suirí géine rá go bhfuil cha fuar rís a phuinnsean. Cha fuar rís a phuinnsean. Phuinnsean sin poison. Cha fuar rís a phuinnsean. Agus ha uabhasach furiste a chleachcaigh. Bhfuil rá, ha cha fuar rís a phuinnsean an dú. A céalcha gan féimlí stocha at bhlá, stoch na scarfa, míta gannach ar arah, seachcaid bhlá, bátar an cearst, agus ha min dachas nach chail síomh se, cha fuar is a phuinnsean an dú, as na chlásig an acabh, ach fiach an cleach se van apar sin, uair an dú hain. Nishe, gachwa
bí sin na cynneachig rí sgoilearan úra a bheits a cleachcaí na Gàidhlig go láithil, agus cainnichibh go raibh cleachcaí nó cailí cúsper seachcaí na Gàidhlig na bliana. An dú, ha sin na tol sgoilearan Bhunsgoil Chondorrait, sin an lánra go tua scíre fasgur gwasachu. Agus is a Bhunsgoil sin, ha cúte na sgoilearan rán, cofach raibse a ha fílanta an Gàidhlig. Ach ha cúte nach il ach go ionnsachadh an dráasta, ach haid úla go ma taic ga cacha chéile. Na chaig sin mar a chleachca sin I as a scoil. Hallo hula duine an dú ha mé an Bhunsgoil Chondorrait an cumar na nalt, gus féin amach cimar a bheits a chláin as a scoil seo a cleachcaí na Gàidhlig. Ha siomh sé ula ag bhór seo san uair go mac cuideachd. Dé bheith si bh déanam? Tá sin ag gobal in duine náspéice agus a léideige agus a gobal. So ma ha leorachge agus tófan nach buach cínteach chun na faclan búsa an cuideachd. Bhí me a spéile le fatan agus a kitche is sin an bhar. Agus sin nuí na hástal go cóig cinneá sia? Cóig is sin. Má hén. Éis gacah? Go féil? Gàidhlig? So dé sin na gra? Sí. Sin gléwa? So you don't speak Gaelic, Caddis, but you've maybe heard people speaking Gaelic in the school, is that right? Yeah, so my fake cousin, what we call her cousin, she is in a Gaelic class. And does that mean that you sometimes learn words from her and hear her speaking Gaelic? Yeah. I can speak to people with different languages. What cannot speak English, I can speak Gaelic to them. If they don't speak Gaelic, I can teach them to speak Gaelic. It's quite fun. Yeah. Written more like, has she find tall opportunities, has she doing Celtic connections. Oh. Here Monday last seachcin, agus bheith sin rivisach spóirsa agus hatá like opportunities a bheith sin chaneal iad san an cláisiseach a fáing agus haidíadach ha sin ounce a Gaelic agus ha sin a fáing sin. Agus an Tadhlaidh a Gaelic? Yeah. Stel go bhór? Stel? Yeah, is tá. Believe se scoilearan Bhunsgoil Chondorrait, fashion, cho ionnsachadh agus chóirteúm sa againn mar a bheit a cleachcaigh na Gàidhlig, ba mi cóirtear na héisgmhice a bhacha, agus bheit uamsa cainil agus cuideachd ga cacha chéile, ba siad na brosnacha mór. Mar a hafas agah ula se cleachcaí nó cailí, cúspa na bliansa, agus a mádach bí sin na cynneachig rí scoilearan ile a bhíoh ga cleachcaigh. Ach! An seo han támán smrúta go ile. Ha fis ag go bhfuil sin a ionnsachadh an tronteachcin, ha sin a cóirteúm sa glan, lís go raibh dóid uafasach máthán san cànain ionnsachadh. Agus an teachcin sé féidir a háidir ach am hín a hán Bàta Smùid, ionnsach sin in téis de bhain, agus a hiad rán in déh ó caiineach a bhóda. A mi swig fel caiineach a bit smúd fachga sin an bata, ach in dé ionnsach sin skipper cuiridh Bàta Smùid. Fys daliachan sin caldarim. Skipper cuiridh Bàta Smùid, agus bí sin déanam sin a díis. Skipper cuiridh Bàta Smùid, agus dé bata déanam, bat is sé tjúch na dúteig. Dát. Jéhíon ma ha, an fiach sé ris sin téist
Hiet round, agus an téist I gáil ula códach an drás, agus mar is ábhais, chanile go Jeffar man níos merach, sin rúd as chudimiche go bhí fiachin. Mar sin, dísal asa-san na séiste, hen, ega. Smooch, fach geschreven Bàta, smooch, Bàta Smùid, smooch, fach geschreven Bàta, an Bàta Smùid. Yn Ceile, skipper y Ceile, Bàta Smùid, skipper y Ceile, Bàta Smùid, skipper y Ceile, Bàta Smùid, Cheilteach na taic, doot, smooch, fach geschreven Bàta, smooch, Bàta Smùid, smooch, fach geschreven Bàta, an Bàta Smùid. Smail, right, Shiv? Stillim an dórin seo, Bhòrd. Agus, ataha na mo chuideas am, bo bi coitas an chat, as ha mi feicin bhil scoil yn fo, in fiúg na halapa am, as ha choma sin aikin, agus ha choma fi smúin gyfil sin ule an drásta, a cleachig na Gàidhlig, agus a gal on an Gàidhlig, in fiúg na dúcha. So mar sin, Jamie an dàrna raun ionnsachadh códa, ha céisteachid is an dàrna raun. Ha sin na gra, sùil cóthir bàrrachd. Fiach sin. Sùil cóthir bàrrachd a Bhàta Smùid. Fiach sin a bhíis. Sùil cóthir bàrrachd a Bhàta Smùid. Sùil cóthir bàrrachd a Bhàta Smùid. Agus sé bata uafasach tranga ha seo. Agus ha sin do le grémach a Cheilteach a díis. Agus an tuirisle sé Láiríonn is càriche naun. Fiach a fyrr sin. Láiríonn is càriche. Tá sin fel gútig an dútag. Agus sin Halig sin leisach datí le dhéanamh fir sin. An fiach sin ula códach, stácha dáhuras gus an fásin cleachtar éis. So chéist an dáiseach sùil cóthir bàrrachd. Sùil cóthir bàrrachd a Bhàta Smùid. Sùil cóthir bàrrachd a Bhàta Smùid. Sùil cóthir bàrrachd a Bhàta Smùid. Láiríonn is càriche, doot. Smùid, fach geschreven Bàta, smùid, Bàta Smùid, smùid, fach geschreven Bàta, an Bàta Smùid. Ik geef er eerst. Sùil cóthir bàrrachd a Bhàta Smùid. Dus Árstig sùil cóthir bàrrachd a Bhàta Smùid. Sùil cóthir bàrrachd a Bhàta Smùid. Láiríonn is càriche, doot. Smùid, fach geschreven Bàta, smùid, Bàta Smùid. Smùid, fach geschreven Bàta, an Bàta Smùid. Margarita hula duine, sma ein sibh, agus cud sin rán éile rís a marach. Nishe, mar bha mi grandjé agus a bhónjé gach lá be cúid gna sin a hólórn, agus bí an neach sin a cleachcaigh na Gàidhlig na behan an láichil an an dóin go mar difrichte, agus an dú ha Kit Rodman-Orr I roiach, agus ha gomain sin leis be Kit cleachcaigh na Gàidhlig an an dóin go thuúr difrichte, agus vis go Kit Rodman-Orr, cuideachd Kit, matin va? Hello, matin va joy ha mi gymat holig jefi yn sio Cuiridh yn dŵ. Gléfa agus ha scoilearan bhó fiúg na halapa go seo an an clásic in a hún agus a trís hat a díanamh Bhòrd iad a Gàidhlig. O, sin sib héin, well, ha mi a dolagí si gaibh rutbig me dhéin an bethe agus an opad ach am héin. Agus nu a ha dúine a gopar an an imic Jeffar obricin hat a gra gyfel at a céf imic Jeffar at.
So jinna atan acam hami na machlesica, agus jinna atan acam hami nam neach circus, agus hasan a Cheilteach gun bimi a chigisk Jeffer written an circus trofi na Bhòrd agus trofi na Gàidhlig, agus a Gennev tashpantas no performance cuideachd. Agus stáchan ach bí fisic cúis na chláin an seo Kit, gun gafritin mar sin na dhéanamh an circus trofi na Gàidhlig. Gidjerif gawi agus bí sin a lífrica clásicin a thula Diciadain anseo an an Tadhlaidh trofi na Gàidhlig agus tronjacin trofi na Bhòrd cuideachd. Agus Diciadain seo tían bí lá nan gníomhachas acinne farin bí chansig duine fiachan imig Jeffer rut agus bí sin a lífrica clás an trapeze ske huas an na hen trofi na Gàidhlig farin bí choramig duine a ske tron asa-san de bríon na Gàidhlig, so sin an haun gudig tú dat san bí a dhéanamh agus Gàidhlig a bríon na gannún. Ha siad míorhaneach butalumsa ski tronar asa-hami a bríon na Gàidhlig. Siad uafasach ein sireach. Ach mi cín Kit gyflwsa idir bhíon sás an imigrant hard a blian nichin a bhag gemeinginach. Agus si céis gyrif a hasio ach jean rut asiar a reinúriamh. Ha chodyrif sin a gra o'r stolym a hula project a hami a dhéanamh. Stolym a bí a dhéanamh filmicin, hami ar sin a dhéanamh turus na ga. Stolym a bí a dolisteach ans na scoiltean agus a gobar risha chlán ó hasin a costa gumór. A mis sin agus in rut a siara rein mi sé a bhí a chur seachad trí seachanan an an nuist agus a féin chorim a bríon rí na dúine a bheith gobar ans na coirsnach sin agus bhesin cho insnach a bhí a bríon rí Jeffer gúine a clacha Gàidhlig nam bethe lail. Yep, stilumsa a bhí clechan na Gàidhlig asa-hami díana rútsan bí ach gohari asa-hami a gícha bhriscatin. Captain Cuiridh agus díana rutan a chóirseúm agus haís Kit go mé turas ag circus Tadhlaidh cóil rút agus féimi mé ra a cháirstin ba chomma ba mé iad na brachtig híte na silks mar a chana sin is a Bhòrd agus ba mé gopur le cearcalan agus a fiach mé imig rút a bhain agus charó fís acamsa gon burigá sin íanamh an Gàidhlig. Ach Kit a bhlusa smúine had gnúring ein Gàidhlig a chléachgig as a hula suiachu a ha awn. Hami ki Jacobel agus unjinir a ha carstar mi in na Jeffer obrican acin héim agus vi gobad an an imig Jeffer shug as gyfel tar carmen acam Gàidhlig a clacag agus údanan bimi a gobar choirí clesicin agus stocha gyfel sin a gobar eritigin an na Bhòrd ac ar sália vis gyfel Gàidhlig acin surin gain vi a bríon an Gàidhlig cacri céile at sa hasin a dhéanamh sin agus hasin uafas ach héim tlachfad. Yeah, ha ma Gàidhlig a chléachgig at sao díana rútigin ile an córni. Ach, seo céis Kit a bheits bicúr ar a hula duine hat tíana húlorn. Déan fachgal Gàidhlig a Searlaid agus chur son. Well, ha mis munsin gyfel seo a gaharacag gach turas a ha féinioch a chéis seo orm joy or ha mi gymadjail faclan Gàidhlig. En turas seo ha mi dolagra am facl neonoch. sé neonoch an bhacail a ha Cheilteach anasoch, neo rutan a ha amach as an avist. Agus stocha go bigtus mention sé circus unjin rutan a ha amach as an avist, neo rut neonoch a haun, so mar sin an bhacail ha mi dul a chlacig a tuiris seo. sé jo acla sin. Nes sé Kit, ha a chlán acinne an an clás hún agus a ga agus a trí. Ach, fa mis sin feinach gut. A bhil córle acet a bhérig tú gaibh iad mar a burin gainn barrachd Gàidhlig a chléachig. Leis gyda chléachgi nio caili cúspar na seachginne. Go Jeffinne, so a chorle a húd me héin van a héitse acamsa sin a chorle a siar agus sé rit a hurst isha. Gun ba chorge to be really a fiach an Gàidhlig a clacag the Charidjin agus imig turis gach turis a brion rid the Charidj fiach Gàidhlig a brion ri chéile as nuair sin bhí sin díreach a cànain lail a hacata sin a chiad pís chorle agus dàrna fís
Gian American. Nín American or bí a Gianmh Tád American. Nuair a ionnsachadh cànain. Agus féimeadú díreach a bhí a fhuinnsean so ná gaftra ag díreach. Nín American agus ionnsach agus pís méirig gaf spárs. Gian rutan ha cársta crud. Asa-san bríon Gàidhlig. sé fiar chóirla ha sin agus ha cearscoileor man ha grácet a bhí déanana bheirachcin sa ha ionnsachadh bhuapa agus sé dóbáid a hán chuideach rí sé Gàidhlig míle tang san tín a bhríon rein bhar sin uamhas a ríonsinach agus gur má a héad leit bhán an Lana Sabbath bhán leis Lana Sabbath. Agus bu go cháis gon fé mise dul fáis le Lana Sabbath chuideach leis go butalam gomór a bhí is cé agus bearlam go bud againn bríon rí Kit son an lá fat a cháis leis go sin cho intina ach go bhí arsenal ha farpis chéist ac an bhí anamh mar sin féimi sin tocaláard. Agus bha siad intinach ráchar sin ach suúrcha más a bhaisibh ag géisteach. Well, am is dal a dhéanamh sin as an arpis chéistecin. Agus cóig céistin roimh le 3 roinnen san gach ché. Mar is ábhais léomh mi sin macha agus bhir mi súlas an chat a ha híos an seo agus hí mé cyfiad acah a chuad na frickerstin cearst. Agus mar is ábhais cha bhí acah chicken san gach ché. Spar sin, féimi sibh a bhí skippelte. Dalla me seoirn maha leis sé chiad chéist. Ag súla mi gyda chéist urasta a seoach, có féad Bhòrd a Bàta Smùid as an òran againn. Có féad Bhòrd. Mamian is Diciadain, Láiríonn is Cuiridh, Nio Cheilteach is Sinneverin. Mamian is Diciadain, Láiríonn is Cuiridh, Cheilteach is Sinneverin. Cuiridh is taic ar frickers an Tadhlaidh. Well, ha bhí coid an na frickers den an seo agus tí haginn se go, go bhfuil chavór a thula duine. Tí ha nugad sa seach a sa chavór a thula duine. We're nearly everybody there. Thula duine chavór go ein cearst agus nach masin. Có féad Bhòrd ach Láiríonn is Cuiridh. Agus iad dúnamh dút ag deireadh gachrúd pa Cuiridh. A sin rá urasta. Sach mé seo ruth big na storagaíh. Cáte bhfuil Bhunsgoil Chondorrait. A bhfuil an na Géal, a bhfuil ans na Hilen siar, a bhfuil an an lánraige tua. Jane scíide, cáte bhfuil an na Géal, ans na Hilen an siar, an an lánraige tua. Cuiridh is taic ar frickers an dras a héin. sé céist guribh a seo, bha mis munig go mí ronnoch raibh in G agus a bhón G. Agus thuair a chud is mó agah seo ceart. Ha Bhunsgoil Chondorrait an an lánraig a tua. Agus sin scíide a ha feisceir glasachu. Go bhí arsa chanéala an na Géal agus chanéala as na Hilen siar ach nagah droch me sé sin a bhacah ha céist ile agah an drásta. Ba apar stacín cuideach ag táise go gróich. Cud críach ar an apar seo. Cha fuar ríis ag réin, cha fuar ríis a fhuinnsean, cha fuar ríis a nuisce. Cha fuar ríis a réin, cha fuar ríis a fhuinnsean, cha fuar ríis a nuisce. Cuiridh sin is taic an drásta. Ha sef chag ma, chag glíchs, chag gléiste, a díist, ba chud is mó agah cearst. Hai chafuar, ríis a fhuinnsean. Agus, ha sin gemacal sa ferach in gemafuar, fé mé ra. Spar sin féimi sin lent in orn go skippelte, seo agah céiste céhead. Jane a cànain éile, seach Gàidhlig, agus an nuaim sin na bhrín sin an G, a ha
meer ille yn cànain Cheilteach. Cwn yw'n ha colach rinne ach Jeffreyte. Cymrish, Cornish agus Bretanish. Nio, Spanish, Sheenish agus Etaltish. Nio, Japanish, Polanish agus Latin. Cymrish, Cornish agus Bretanish, Spanish, Sheenish agus Etaltish, Japanish, Polanish agus Latin. Cuiridh stay fricart and dras dheidhinn. Sin ma, agus hanye y ddiest, che uras da fawnach, che cha fôr y hwnnw dyn ni cerst y ddiest. Ha sif cerst a charsin, siet Cymrish, Cornish, agus Bretanish, na cànain Cheilteach ille, a ha onsen tjolch cànain acin. Fa sio dyrif, a cha mi smwynio hig gyfil yn tisio gymaffyriste. Jefus Kit y tickets on yn paslig. Lúchlisach, skilling circus, or Seolach. Lúchlisach, skilling circus, Seolach. Cuiridh stay frickarsten and dras dheidhinn. Agus nach ma a géisteach a bhaisibh ule. Va Kit or B-Kit a chicask skilling circus aun an pas agus mar a va Kit a gra biet a gianef bu oprach gyma sonic shell an a sabit son a vi ske a sanad agus a bruna gaelic ag an naam nach sonic sin. Smaring se vule apad fark bis geist ach dies nag afaf draug met a doors of a hulle frikkers kjers bekodum ille ak of maandag le kisten ille an paltjes. Ach gym i orsdadach ha sy'n gysafin jesel son yn jiw agus ham in dachas gan dach orsdad eif. Mus alaf siv, herig yw gan a chat agus cwrdd fel yn ffachgwn yw ga gus mi nach ag mar a chorsin rif. Agus y ddys yn jiw a chorsin rhaid sy'n yn tŵafas yw'n sig sy'n aperstwyd ŵr ham i cho fuar rhi sy'n ffinnsean. Chwr sy'n rawn eile rhi sy'n òran againn. Bàta Smùid sy'n da rawn agus séist yn eisiau. Agus ydy eich mas fi geri, practice becky yn y fersiwn, ha celas yn chat sy'n clarig. Agus fwyth eisiau gwhyn o hwgl leisiach clarig. Si jog o iawn sy'n òran ionnsachadh. Hachar sy'n cuideachd rio'r cànain, sgoilearan, Bhunsgoil Chondorrait an an cumar na nalt, agus apar gorá einsin ach cleintin mar a chlachgus at hyn na Gàidhlig. Agus chuir sin jólas cànain úr cuideach Kit a vis a chlachgig na Gàidhlig an an imedach dóin an behal waichel, agus a vis an sas an an skilling circus, smúnich. Ach, stolcha mis alaf sin. Dear battle, ha si fe feikin a línia tí spatial acamsa son lán an líontin tí Gàidhlig, ma ha si na mian an social ta acaf, fwyth si ceil rhi sin a rein rinne, agus fwyth si Cheilteach go, ma ha línia tí acaf, ach myr a hil na gaf draug, fwyth si línia tí a dhéanamh gwy pein, agus ha ceil rhi sin iad an lárig lín againn, agus template bake agus a chreachgig son línia tí Gàidhlig i dhealabhug. Ach, son an dú a char sin fé me sorry slán a go leif, a ddiest míle tein de bhors na Gàidhlig son taic a hwg na taic a hwg againn, agus lik an rud sin lein seo ula dhéanamh. A bhumsa, joid an lop, tapaleif uair ile, agus ha mi dóchas go bísib a ras a marach son tullig flói lis i Gàidhlig. Tír in drasta!